ukiona unatendea mtu mema kisha hata kuya shukuru, hata kuremercier, usikuwe na kuwa na huzuni sana na kuvunjika moyo sana. Ni kawaida ya banadamu ile. Yesu aliponishaka bakoma 10, batu walikuwa na gonjwa ukoma na ni 10, lakini mumoya njali kia shukuru, tena mwenye haiko wa kunyumba alikuwa ni Msamaria, njali kia shukuru. Sasa usikue mara mingi natendea watu mema juu kutegemea kama watakushukuru. Kwa wengine utabatendea mema kisha wataenda sabenye habakujue mu maisha yabo, habata kurekonetraka malgré que ulibatendea kamema. Kama ilitokeaka kwa Yesu, manake na we inaweza kutokea. Imagine Yesu anaponesha watu magonjwa likusha batesa, wanajifungia fasi moja batokake, mwisho banajendea na kurudia kumwambia asante. Hakuna mumoya tu mukumi, mumoya ndani ya 10 njo akarudia. Njo kawaida ya wanadamu.